Dobar dan, ovdje je Selma Čampara još jednom s vama, predstavnik ureda American Councils for International Education. Danas ćemo nastaviti razgovarati više o YES programu. Danas ćemo razgovarati više o pozadini, to jest historiji vezano za YES program. Kako sam navela ranije u prethodnoj prezentaciji, puno ime YES programa jeste Kennedy Lugar Youth Exchange and Study Program, što stoji zapravo za ovu dvojicu osoba koje vidite ovdje. To su senatori Ted Kennedy iz Savezne države Massachusetts i senator Richard Lugar iz države Indiana. I njih dvojica su 2002. godine pokrenuli YES program. Ovdje ćete vidjeti neke od osnovnih informacija o YES programu. Kako smo već naveli, YES je program učeničke besplatne razmjene koji je u potpunosti financiran od strane američke vlade, to je State Departmenta. YES program je osnovan 2002. godine inicijativom američkih senatora Ted Kennedya i Richard Lugara. YES je stvoren kao diplomatski odgovor na terorističke napade koji su se desili 11. septembra 2001. godine, gdje je već od 2002. godine putem YES programa učestvovalo više od 12.000 učenika iz zemalja sa značajnim muslimanskim stanovništvom. U našoj regiji na programu učestvuju, pored Bosne i Hercegovine, srednjoškolci iz Albanije, Bugarske, Kosova i Sjeverne Makedonije. Također je važno naglasiti da od 2009. godine uspostavljen je također od strane američke vlade i YES Abroad program kako bi pružio slično iskustvo američkim srednjoškolcima da provedu školsku godinu u jednoj od YES zemalja, što uključuje i BiH. Tačnije, od 2012. godine američki srednjoškolci svake godine dolaze i borave u Sarajevu ili Banja Luci, gdje pohađaju srednje škole i žive sa domaćinskim porodicama. Da je YES program kulturološke razmjene, iako učesnici su obavezni da pohađaju srednju školu tokom svog boravka u SAD na programu, srž i suština ovoga programa jeste ta kulturološka razmjena i to se najviše desi putem upravo suživota naših učenika sa njihovim domaćinskim porodicama i pohađanjem srednje škole sa američkim vršnjacima. Za 2021-2022 školsku godinu očekuje se da će 850 stipendija biti date učenicima iz svih zemalja gdje se YES program implementira. Jako je važno isto tako da naglasimo da domaćinske porodice su volonteri, znači oni ne primaju nikakav novac niti financijsku podršku za to što prime naše učenike u svoj dom. Porodice su izabrane od strane naših partnerskih organizacija koje smo ranije naglasili, a koje se zovu placement organizacije, to jest organizacije zadužene za pronalazak smještaja. Isto tako mislim da je jako važno naglasiti da te iste organizacije su zadužene za upis učenika u američke srednje škole i naravno nije to lak posao, nije lako pronaći škole u Americi koje su spremne da prime učenike strance na razmjeni. Tako da učenici borave sa porodicama i pohađaju škole u zajednicama koje su spremne da prime učenike sa strane iz država kao što su Bosna i Hercegovina. Ovim putem htjeli smo isto da još jednom naglasimo šta to YES program pokriva, to je YES stipendija i još jednom to je povratna avionska karta iz Bosne i Hercegovine do zajednice u SAD-u gdje će učenik boraviti, zdravstveno osiguranje, mjesečni džeparac za potrebe učestvovanja u društvenim aktivnostima i kupovinu neophodnih ličnih potrepština, smještaj u američkoj porodici, upis u američku srednju školu, programske aktivnosti vezane za pripremu za boravak u SAD, aktivnosti nakon povratka sa programa i tome slično.
Svakako vas ohrabrujemo da nas kontaktirate na e-mail adresu yes.bar@americancouncils.org u slučaju da imate bilo kakvih pitanja. Samim tim možete nam se javiti telefonom, pozivom na broj 033 838 262 od 10 do 17 sati radnim danima. Hvala za pažnju.